चाहिँ नन्ना भाउजू यता दिदी उता छोरी हामी चाहिँ असन बजारमा घुम्न जान लाग्छौँ। हेरौँ कस्तो रहेछ बजार। कति रमाइलो छ पुरै। ए पर्यटकहरू मात्रै घुम्न आछ नि। कति रमाइलो कति रमाइलो छ है। यता भाउजूहरू चाहिँ फोटो खिचिरहनु भएको। उता चाहिँ हाम्रो टोली चाहिँ पछाडि छन्। उता आमा दिदी बहिनी यता छोरी यता चाहिँ मै भए। यता चाहिँ मेरो भाउजू चाहिँ मोबाइल हेर्दै हिँड्नुपर्छ। हामी चाहिँ आज घुम्न आएको रे कता कता घुम्ने। मलाई त जता हेरेर राम्रो लाग्छ।